Mrs. Paris Please, the Paris Game Homestay, for the Edward, Yarwood, for the Pumai, given a chip and down, like you do with them, for the letter, and for the ribbon, given a mass of court, a part of the Paralino, to be given a mass, Kishimanda, Hakaniga Jillian, Hakaniga Step, Yaki sister Julie, given community of prayer, Yaki brother Julie, Yaki catechist, Yaki no play balang, Yaki party jump play, Yaki country band, wire. Yang kita berikan juga baru kita berhak dia masuk kod, isok benda syah kita step, manpli yang dia yang Muslim jaga golden jubilee, menjemput kuda Muslim bantuan, mengisi bagi dia kelak nanti berdoa nak kebentar kepada si baru kuai. Si pun kita ni Muslim, mengiayu jubilee nampak kita baru kita berhak kita boleh teh kita jikuku, pada kita masuk kod. Kita part yang keluar macam boleh untuk si pun kita jikuku, kita jadi part kita boleh. Hakaniga Parish Muslim Jubilee. Katwina play Yakaniga Jubilee Aiba. Kajisha Gajum Press Mentalaski Hakaniga Ski Prada Kabalai Kreningi Makajisha Kawan Manai Yakiji Kabakarpa. Chris from Kajisha and Gotajuni. Kajinon Jum Chris had a Lu Juni. Haki Isam Juni, the Parish Juni, Hagadisis Juni, Kimak Salam Juni, Kaniga Kajisha Kabashisha. Ingat pak kena dijisha, kena kerjain berbor. Agak dulu juga, keulang salang juga, kena bak berbor juga mereka senang. Ai bor mereka minta juga. Meliskan kejinap sambut dan juga Paris kalau sisa kejinap ku bakal nak berkata ke Paris aku kau kerja museum ke jinap itu ku Paris ambil tahun Islam Islam kemudian ke jinap aku ke jinap Katolik ke enam jilid dengan skam New York ke bawah di Chomley hak jinap juga Paris dalam mana kontrol melainkan bagi federal bank for the Paris. But melalui ngetai ke Paris Muslim melalui bentak ini Paris ke bahaya hak jibun jom ipat kesam hak jiar jom ke ire bagi semua ubeng ke bentak ini ibarat jom kita Islam lalu kata kita terima tapi dia ipat jom lagi kita ai tiwan tikerjaan nak bentak kajian cepat jom ke Paris Muslim ni semua ubeng nak lagi ke baru bagi baik Muslim jubilee ulang Muslim jom dijiko Okta nasihat hati kami tahu sebab mereka orang kelak nanti banana jadi hak kecil orang nikah ban skam kecil katre ban nikah ban nenek berbor hak kecil katre ini jadi bor terima hak kecil berjuni kebangilan kampung biji kesam ala kejam kecil ala kejam kecil ban skam ya kecil katre kebangilan bor ada kata-kata kalau perlu gigi sejuni di bangun berkelan Habis ini sampai iklan, kemudian kebaran juga iklan, kebaran juga iklan, berkunjung ke enam salam juga kan kain, kebor, kan jarak kerja jomlay. Dia ni masuk pun ibarat gerbang. Hari ini resmi bangun Singapura, yang Corporation US, ambil bau yang di sini juga, yang di sini jom bisu US berkut, dari kebat gerbang nak bentar sini. Bagi sini inilah kondoin yang berkata kali si baru kue, kerana pergi pakai jomlay. Orang Islam juga ulang bisa Islam juga jitu. Otak lagi ke bawah sebab berolong, kendai nak bentar kecil museum jom barang boleh di sini. Ada misalkan lagi di sini kesam Katolik,
kini jingku bijong le urde usna urde the jingku bijnya harojoni menta disi akili disi tu utar ya balai kewani rasa skor kete kulo kata jinshai kanwan agar dulu jungi agiin sanjuni agar jinge blei bijnya perasaan gila cukup dulu perkat ladai misri kinslawan sedikit jakarta bijnya kimsila Kristen na bertaban kumpiang yung gospel kay kebanjar kumpiang jay beliau kasih jay ke jungi ini ko kirimu ibarat hagani ka dong ka tangga iyo jungi na gospel kimsilawan kimsila ay la jong ke jikim na kabenta jungi kay kebanjar na kabenta jungi kuno ilang kaya hagani jung ko po jungi menta kajingal jungi gospel kejuaraan ini jinshai kejong pres nanti lubang ka jinang kejusah kiwi social service bagi warna harga hari ini kejakan kejuni ladan kami kini pila baru keikan keban sejam ini keban jam ini keban dong apa yang dipahat juni apa yang diberi juni hari ini berjumpa ke bawah jumpa Henry missionary ibaratnya missionary berber lagi balang berber ibaratnya na berkat jumpa kini orang kejiklah apa yang kita berdiri, kejiklah hak kejinan kejisah, kejiklah hak kau berhak, kejiklah hak kejik blay, kejisah yang kejik blay, ini kalau orang ini kejiknya. Lempat upres orang kejisah nak kementar ini. Nanti orang menasi hak kejik blay berikut hak kita insan itu lupa. Kalau kau berhak kita ibu itu sah, kalau kerana ini bentar, zaman bentar beli kejitum. Namalulan ke puan ni bila berbuat dengan tangan ini jin keluar kenya juni. Dari bapak ni mensiam juni kumum jer lo juni. Begini kalau ni kemen pada senang jom teraih juni Jesus. Aku por bedino yu adalah kamang senuhau pedian yang jin syastam. Ulah shemi aku pada ayu ini ulah kerja itu berair sendiri wang. Doshim itu bang negeri pibang. Nama kini kalau kemen cuma dia keba NIT naga bintang jumpi. Kejuk kurkam derala yabang rushim yukhuri pada keba ayu biang ni ulai ayat sembilan wang doshim batudi nagani pibang nama kini kalau yukhuri juga senam juga juga jutam bertumai berbam juga ya keba tumi nagbentang juga bat nak benda ke babon nak benda ke jemaah pibang dole ya kini bang kenau yang am. Kajing maya jong kajingai. Let's sing
utrai jungi utrai undang berangkat berhe ublei bermoy bro ukpam berkuan baru musim put un berpui bi kamas kelawai ini bagi bancakri ya utrai Ketika lama sampus ngan berjungi ketika dak jung jing somu maka dak jung jing so soro ya jing wan jung jing ai kami yang po Paris kejungi kita usah berarti kalau kita mau berkelaskan kalau berkelaskan jung jing kre jung ban pakai ya jing sampus ngan Paris kejungi dia ketika lama pak ketika program kalender sistem jong उसने हमारा अपने जो परिस्थिति में तेरी परोलांग इताई का जिक्हाती का बचाव Terima kasih kerana bersama kami. Kalau kami ai supaya Dr. Celestine Lindor dengan ai lang di kami kebetulan.